Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dajte mene. A može. Una! Una! Boki, ulovila sam te. Otkud ti? Treba da razgovaramo pre nego odiš. Ali ja sad idem ovaj čas. Slušaj, ako sad ostaviš Žileta, ovako, ako sad odeš, on je propao slučaj. To smo već prošli, gotovo je. Djevojko, uli ti s nama? Oli, hajde uđi pa ćemo putem. Una, ajde, molim te, idi kod njega. Nemoj da završi ovako. Bojana, čovječe, za sat vremena mi ide avion, ne stignem ni da hoću. Surčin, molim vas, aerodrom. Jutros je tek došao sebi. I pitali su ga jel smeju da ga puste i može li da obeća da više neće da pravi sradnje. I na što im je rekao? Da može svečano da im obeća da će ponovo da se ubije od pića. Tako im je rekao. Sad me zvao doktor pre pola sata. Imao je vremena da se smisli, odrastao je čovjek. On je uništen čovek. Bez tebe, Una. Ako ja ne odem sad, neću nikad. Žile može uvijek doći za mnom. Ma gde će on da ode? Pa vidiš da je u samoubilačkoj misiji. Ja se izvinjavam što se miješam, ali dotični drug, on je primljen u Palmotićevo, je li? Jeste. Pitan zato što ovdje na ovaj semafor moramo da odlučimo. Lijevo je za aerodrom, desno je za Ludaru. Ali bi stigli na kratko do bolnice pre Surčina? Kad vam ide avion? Nema kakvi, ja već sam na knap. Idemo lijevo aerodrom. Kako vi kažete. Šta radite, ja sam rekla lijevo. Čekaj, ste mislili moje lijevo ili vaše lijevo? Nemojte me zajebavati, čovječe, avion će mi pobjeći. Neće, nemojte ništa da brinete. Evo, možemo ovijem putem, taman da izbjegnemo gužbu. Šta, nekakvo izbjegavanje, samo se sve više zabijate u grad, okrenite kola! Molim vas, nemojte da vičete, stvarno ću i neđe da se zabijem. Vidiš, ovaj nije normalan. Čekaj, izvinite, ja vidim da vi ovo niste namjerno, ali mi stvarno ne idemo u dobrom smeru. Ali postoji nekakva mogućnost da se vratimo, da skrenete levo, razumijete? Ne, levo. Če sad, ne razumijem, nijesam ja njegoš da sve znam. On nije normalan. Dobro, evo sada ovdje levo u 29. novembra. Ovu lijevo? Da. Ajde. Jebi ga, drugarice, morate to na vrijeme da mi javljate. Ne mogu ja naglo da se okrećem, no čekaj malo. Nemojte da brinete, evo sad ćemo se snaći. Eno tamo, ono je, mislim, Palmotićeva, pa možemo preko nje, pored bolnice, da napravimo krug. Taman. Brat, na celotu. Alo. Evo, sad će da ga zovu na prijem. Nemam deda. On sme da prima posjete. Pa mnogo ste dobar čovjek. Vi ste svjesni da mene taksimetar i dalje kuca? Ma uključite vi noćnu tarifu. Za ovo sam vam dužna više od vožnje. Nek, za djecu. Djeca su budućnost.